I pozdrav, dobrodošli u novi video na kanal Bosnian Geek. Kao što ste vidjeli na početku videa u partnerstvu sa prijateljima iz Tefala, danas vam predstavljamo uređaj koji se zove Tefal Cook for Me. Ovo vam je u biti kao električni prijetislonac, ali oni ovako kažu. Cook for Me je pametni multikuker sa intuitivnom, inteligentnom kontrolnom pločom koja vas vodi kroz 4 korisna menija. Kao što ste vidjeli, na njemu imamo displej. Preko tog displeja možete da vidite sastojke, recepte, čak i priručnik i možete da napravite vaše favorite što se tiče vaših omiljenih jela. Sa 6 postavki kuhanja i već memorisanih 150 recepata, Cook for Me je savršen pomoćnik u kuhanju za brza i lagana jela. Jednostavno odaberite, kliknite i slijedite korak po korak. Isto tako Cook for Me vam štedi do 80% električne energije koju bi trošili na vašem šporetu. Pored toga, pored ovih 150 memorisanih recepata, možete skinuti i aplikaciju koja se zove Tefal na vašem Android ili iOS uređaju, tako da možete da proširite vaša iskustva. I pored toga možete ga još koristiti kao i fritezu, ali taj dodatni dio bi trebali posebno naručiti, ali eto, oni su meni poslali da vam pokažem kako to izgleda. I na kraju ovoga prvog videa, pošto ćemo u narednim videima kuhati s njim, ne zaboravite provjeriti link u opisu videa gdje možete da nabavite ovaj uređaj, ostavite like, pretplatite se na kanal i vaš Bosnian Geek. Do sljedećeg puta, veliki pozdrav!